Uthui wa Ngai uyu wake o vamwe na umanyi wake ni mwingi muno, ukumia ni wethiwe kwake tene na tene. Amen. Ndeto ithi cia utanu isomwa ya keli nisio mwambio wa moswanio maitu umuthi. Kwanzia ya mwanya kanisa ituthocha tutambue kwa usenyo mutheu, ngatho na ukumio Ngai ula wi utonyi na uwi utemuthia, ila twamumanya Ngai kuvikia kiwango kila wivuanitie kwitu, no tunengae motio make ndaiya na tuitambua unene wake, na kwa utanu tuimatavi yangi otondu Paulo na Petelo meka umuthi. Keli tukamwika kulilwe ithe waku no na umwisi ata itina wa kuvindisya kwa kavinda nikakulilie ithe wakwa ni ola mundu umeuma musinde na muka na isioka nikomie mavinda amwe oka akuite chips, angi akuite ngelemende, keki kana matumba ma kwota kana chocolate. Kula mundu kuna mamingomi ya uthio asioka nywite ndakwate cia uvo wakwa na yuka yite kasya usuni wa ithe wakwa na withi wa usio kwakwa keka ndia mumanya kana kandu katula muti na kaivetitie usuni wobisa ula wa ithe wako kenaguo na niguo kaelesya kena kiyo takeli tukaamwe maitu methi ya wanawoni wikivuthia iulu wa Ngai kuelewana ikwa Ngai no na aungamia chao na atonya kwika ata na kwio angi matenda kumanya we Yesu no kwaku munyanyawa. Isomo ni ambe Ngai onania utonyi wake iulu wa kivalo kivila chake usumbe na usumbeni wa Israeli kwa uwi wake no manyiva siala mekwika athi ya nameng na ngo nthuku na kukilia ala aikiku. Sevina athe iswe aumwa uneneni nondu wa ngathi iyo ung'endu na uvuku na kulea kuatia myamulo ya mwiya Ngai na ke Eliakimu mwana wa Ilikia ekalelwa kivila. Eliakimu atwikie wathani wa Masia nondu Yesu ni watavise ngawa yake ila waisye uone utumane kuma kwa ula mutheu na waguo we na uvungo wa mosumbe Ndeviti wa utonyi avingwa momo vaimondo utonya kuvinga na avinga momo vaimondo utonya kuvingwa. Yesu ni wawe na mbunguo sia mwakine na kikuo utonyi kuonthi na itune. Yesu nunenga ukumo mondu na wiva ula umwendeasya otondu wendewa undu we Kavetelo uvoni museo umonthi. Isomo ni ya keli Paulo usuitwe ni utanu na ngatho kwa undu wa uwi wa Ngai ena utanu ta mulesi wa siema avika muthia wa Kilimanjaro na aisisya vawa uma na kuvindisya mauliku meungu wa nyai syake ende muisya cheni imulekete kila ukongo na kunyaikia kila vandu wene na utonyi wa itho yake. Muvango wa Ngai nthini wa silikali ya mundu ni wavuanwa kwa Paulo na keani wango na akwatwa ni utanu na kutunga muvea. Paulo etutavia unene wa uwi wa Ngai ovamwe na utonyi wake iulu wa siumbe sionthe. Mivango ya Ngai inenevete oundu uwi wake meko make na ulungalu wake unenevete. Misolo yake ithanthaite ota uthanthau wa meko make. Siumbe iitalika na wi ula siombiwe naguo ndumanyika nesa. Ngai no wewe waguo ki uwi na utonyi ni cia Ngai utaona umanyi ni ciake. Paulo etutavia iulu wa Ngai mombi ula utaumbwa
mutai ekamutawa ulanzi asyake metuo yake na motu ekamake mekivathukanio na maitu twamanya uta mutheu Paulo twaile kutana na kwasya uthui wa Ngai uwi wake o vamwe na umanyi wake ni mwingi muno ukumyo ni withiwe kwake tene na tene nao ingi amemwe Ngai waitu kai sitwa yaku yenenevete ou iulu wa nthi ni mosa Ngai ata na Ngai wakwa nenevete ata niyo ikulyo yitu omonthi ni kana atumanya undu Ngai unenevete no nginya atumumanthe na ngoo ya kwenda alama mumantha akwa uguo na uthaliku Ngai niwe yumilasya kwo ona kau tuimumanya nesa ni wikite ukwisila mwia Yesu indi no ala kwa winyivyo meunenga metho makiliko mwanya wa kumulikilwa ni veva mutheu makamwona na kumumanya uvoni musio Yesu ni wesingana ni ila syaikwa iulu wake na undu andu matesi nesa niwe uu na kwou enda kusoma akili sya ala mai vakuve nake atume andu maasya mwana wa mundu nuu nenyumu yasya ninye uu ikulyo iyo na umonthi ni yavata muno twikulie Yesu nuu kwakwa nondu no laisi kuvatithwa ukavokea ekaristi ukatwana kanisani ukakunulwa uthembi ukathukuma kanisa iwango syikivathukanio na ukethia andu isi Yesu nuu ndio bwangwe munyanya wa muthembi umwe munyanya wa muno utakengana na wewenyivyo mwingi andavisye we amanyie nesa Yesu nuu ena miaka nyanya anewa uthembi aingi maitu twithia anavisa mukonzeku wa Ngai nundu wa vala twasyaiwe na twaewa maundu ala twaona na indi sao ingi nundu wa utumanu witu kaingi tuimanya twithaitha Ngai ula munene vyo kaingi tuthaitha Ngai ula tusovetie na mosoanio maitu tutesi Ngai evo mesilia maitu matevo Ngai evo ona ethiwa tuyumukwatia nesa kielelo kitu ta akristo ni kwiwanithia kuelewa kwitu kwa Ngai na uwo wa ungai niwe uu munyanya wa ndusungia ikulyo yi kwa vinya waku no nginya twikwatie wa Ngai ta Petelo na Paulo tumukulie veva mutheu tutetheesye tumukulie Ngai atubwanisye mwana wake ta undu weekie Petelo nikana tuikithiwe na wanu wa Yesu nuu tondu ayuti mailie amwe maasya ni Yohana Mubatisi angi ni Elia angi ni Yeremia na kwani asya Yesu nuu no kwithiwa niwe musikali wandu wonthe ula wikala aleketi itho yake kila vandu twavitia atukanie kana ni ula mutumia wa matuku ulikilila kila undu tukwika kana ni ula muungami moyo wa syindu sya bwana wake wikala anyalite ayenda kwa ilia kila vandu dunia ndikaomboke evo ula mutumia uthukuma musi wake ate uthumwa mwiki wa syama muiti musesei ivia ya mutiniko na angi no Ngai nthini wa wi wake utonya kutuma tumumanya twethiwa na winyivyo Petelo asungiie ikulyo nesa kwa mumo wa Ngai na ti vinya wake wai muthinzi okuma kwa Ngai wa kumombania kwa mwathimo na kivila kila Yesu wetele kumunenga ni mutanu na mwathime nondu ni wamumanyie Yesu nesa twenda kuathimwa na kukilwa ta Petelo no muvaka tuwete vyo wenue Kristo mwana wa Ngai ula wi thayu na uthui wa Ngai uwi wake vamwe na umanyi wake ni mwingi muno ukumio ni withiwe kwake tene na tene utwie kou.